debadia. Sekutu sebam enya de ni bia sekutu sebam yen machigo sekutu sebam midian gogo fusewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma. DL News. Yamamo akwaba afitu mirika ne hia yen ewo Facebook na afinsi YouTube na yemfa kasebo no echiremu no efansamum yehia kasebo na se emfamfiri awrahosemum ne yemfa yani mfanchiremu ewo santemantemu afon kwante no eben anwraka na awrahosem abeto DL kasebo pono so echiremu sem endra de enumre emra abonondu apa hosema aduanan ba ko mekire 10:41 PM anadwe da suonum ena odumija adwumayeko ni nyankra sem ene jabrane atimi ato afo nkwanta edwanum eno no ben anwunaga ewa santimentem kumase endo adana yadwa da chese wudi adie no enya sem kuma kram na odumija adwumayeko ma ebowura ho no mu kiremu sei in fact edu baabi no na asitrema ya den na chese ne enkonta pa na to bentum efiri se gya no chese sade ya hye no na wo hwe adwa na mpanifo asie na ekwa bia nam chese ne nua dan bebre na je ho no maboso am otumja adwumayeko ma no omenye baabi mpo no mafa na wonom etimi ekwa kotumja no nanso nyame ncha de mbɔ mmɔden ama mo ho yɛ ha etimi koso gya na no am ene mo bre papa emra mpanifo bɔ mmɔden asoso ano a mutumja no wieye no na chese no mendu abɔ apa ho sema aduasam mekire 2:30 am ahomrache ansa na otumja adwumayeko no ma no wonom etumi atumja no na mpanifo kire me sɛ mekese de stores ahodo bɛboro bɛyɛ ohaduonum ɛna ne nyina da etimi ahyedwobe a akwakwara hosem pi na wonom ukiremu a mekese de sika mpempem na japade ahwere kɔno yentimi emodin kram na Asante Mantem Regional Fire Commander eye ACFO2 Peter Tete ono ana afenso ye deputy oba modin ahwe na ne matumi konkan edema Asante Mantem jahyehyɛ no ebo modin kopie mu digwumadie so na wɔn mɔde meja no wɔnom etumi so ano kro mo kasa mu kiremu a de kro de nam ho meja no to hɔ de bapem sam na me no kasa yi enya de wɔnom etuma yɛ nhwemu etuma hu de kro de na mra ɛyɛ Ashanti Regional Fire Commander AC of2 Peter Tete ɛne yamani boni Samuel Ofulipati twɛn kwa wɔde nsɛm sei eto de kasa ebo anim today university no BBC say I eba be far report nti report na eba be far da eba ye say e dey cause fire no normal I affected nisika omufu say asay na omaka che ayeso nti ye dey kwakoye report dey asa dey aba ni abehwe ye dey report ko nti ye kudu officer na ebehu relieve fire da eba ye say e dey cause fire no normal I affected nisika omufu say asay na omaka che ayeso nti ye dey kwakoye report dey asa dey aba ni abehwe ye dey report ko nti ye kudu officer na ebehu relieve items a ebetimi e dey abro eni a woti ye aya Asante Mantem openi po no ene wada odumja adwumayeko no ano ne den e de ACFO2 Peter Tete na no wachi ena chairman titenani atema afonkwanta edwa no wadwa pa okirema nipa pi na bo mutirim po se edwa no wonom behye ntide asi de nyane ngwangwa da ye nipa bi na bo mutirim po na manyosem ti wondu gya akwakoto edwanim eye bebre na ara won so MC around 10:30-11 me kwa na me fi an madu fi na brother ba ko frame say market no eja atom to be frank ye ba ye no na de enim say e bia one store bi na ahyanse e wo hanom enso de wi ade ne CS produce ye no say nipa no e de enuama no petrol ni ade no egugugugu nti so one store no de answer spread for the other ones ne nyina nti we ne de dika e de ne chance ye yeah, edwane de almost say you dwa no omo be hye no way back 3 years ago enu ti market no ya adwen say ti ye pon a ye be gya nipa ne bi eden ewum say de bia in case of fire ye bia no omo betimi aboa enti no e bi hyase wo efom ase hyase wo one store no omo boa ma ye dum no but this time round de omo try say some be no for one store de e bia na yetimi nya hoden etimi de edum no
nti no ade ne start sana boys ne yes no betra mo best no sa no knowing say ade no omo de agugugu ada ayi ne nyina nti de wo mu kase pa no de mit masem ne manu di kasa de yetia wape de e ka kire ke me mpanyimfo ne nyina ne say ekwan a Alaji and Madin company omo ye omo adwen say for the past 3 years no omo ye omo adwen say omo bebudwa no just for the development obi enu ono ma ompa ade a efe mo ba for 3 years mo ne be registration ye bibia enu na chi no mo ye omo adwen say this market ne kofom ansa na mo ne ya ye nhyehyeye enam saa okon na ye no omo akwa bedu sam pempenso we nti no omo decide say market no omo be hye no na omo nya kwan aye de opese omo ye but I bet with my friends say when omo decision ne kompeso mfa so de bu market ne dia ene na market no nipa odwomo nya dis omo kunye ene enka kotrempo ewo afon kwanta edwa eno no eben ahonaga ewa sentimentenim openipa woteni kono ene ye edwa no wonom echairman na no achi na de ye kase bonam sini otonkra edifri asentimentemum me wofa semester Samuel ofuleboaten na dwade fori bitwetwen kwa wodi semsei to dear nsem twefo anim ye kwa amanfo man so miko Kenya China Thailand ye hu kwan a omo mpanimfo de timabufo ne fa so omo kire se omo dwe timabufo ne ho ansa na ye bebu dwa bi no ne ye siesie ba bi awi a wokotena hwe central market enfie ngwatwe kwa enfie du nipa omo wuo a ebi nti ase omo mkoba obesia ye tu omo nya ba bi antena nti ye mpanimfo ne ye nipa omo dwe ye ho munyi ne ho ene ahogwo mpo na efa ye man omo na register akese na ye timamufo no onkwete na fie oti fie saa to no awu e besi store ni be wie nipa ni hobiem enti wa na moboa wo mo na muti wo mamu ha na politics ehu hia NDC MPP both two parties ni omo ye criminals ebra omo hia so mbadwe timamufo ho a e be hu se omo boa yen but omo nwini dwadifo ho enti ya so so yasem aye mobo na emum nyankopon na be kan yasem amaye isa so obo ye wudifo ade e be ma kwesi apia easy say me fan say ye timu say ye di 10,000 yes, so yes, 40,000, 50,000. Where are we going to get that kind of money? We don't have that money. This is where we are feeding our family from. Ahana ya mother achi, yesika she, and this chiri di achi wodwe mwenye sikaketwa. From an Adjoa Agyei hanum say ye jina ma di achi. Fire service for by your side. Yeti memufu ano. Political parties, they are not helping us. They are the BBI politics, MPP ba, NDC ba. What are they doing for us? They are not doing anything for us. So it is better for us to fight for our future. See, you can say chance politics be bibia maya emboaye chende sika asi wodwe yimu about time cheyema your future bibia ye dwedifo ye kokwa so ye kofa niam aba ye ba eyedwe yemu na ye de ba wo eti se de bia ene dwa ba shi last year yes sister honom nyina ahye dwere up till now moonlight or say blue light honom no you can go there and check it yanya ahye wo hamaye enti no so mu si ombebu dwa na e wo so mu ye baby for from aye oh ye wi a nkwa hanum sei mu wi amaba na so mu wi kura na sika ho mo de to so no ya ho de yesei bosia na ye de adwuma wo eye bosia ene ye nyina sabe ye de adwuma benkum dware ni fa na ni fa so dware ye bobo ho kakaka ene kwaji lo na hwe interest da so DLFM 106.9 we de ni mfa dware benkum nanso benkum entimi enwane ni mfa ene ya wote ye eye dwadifo a wonom edi omdwuma ewo afo nkwanta edwa eno no eben enraga aye awraga ewa sentimentenum ena wote wadom kan na mane boy yensem twire ni Samuel ofuleboaten ena difri asentimentemu ede besume na ba Facebook no so ahomte na awre ho nso eja kwan ya de nipa nam so no ahu ananu eyikweseda na dwia sofo line ehwo nyina bebia fitafo ye adwuma ehwo nyina hye ema afon kwanta dwam so ekire din sika yento akase bone so Yantoa kasebone so na director ede Ghana ambulance service no ewa savannah mantem nim eye Musa Tachi ede atudwa echemu se ambulance dumienu amode ba mantem mo se be ye adwuma na ya de mu nsompe ana eye adwuma ewo honom na bro mo ne eye de ye kasebo twetwe nkomo ewo ye ndo Adjoa da opepon bosom ne de to so aduonu nsia ewo mfepi mienu ni aduonu nsia nim ana Mr Tachi ade tudwa na ochemu se eye ambulance ahodo mo de kwa ya daboya sanso na salaga eye sola tuna ani eye bupe ni nina na nya de a eye adwuma sanse ambulance ni bi asese ye ewo so mtimi bomode ano mtimi yese na ebe ye no so no ebetimi aye adwuma no trema sese no muni na ye single advanced life support ambulance ba ko pe no muni na ni da so ase ko ba emergency bi
aba ewo honom a na chese no nko a na eye adwuma wo honom na akoye oha kese ede ama wom to wasra aban ene omo kebie wom so omo momode na omo beboa wom no mesiesi ambulance ne fema wom sane ebe yakoba sese emergency bi aba omo so no betimi ede aso an no matimi agi nipa no enkwa ewo mantem honom esan se wo hwe ye ambulance du ba ko anu station honom a nini na ye single ye life support ne pe ana chese omo anida so no ye ba ko pe ha adwen into omo momode ya no omo beboa wom ewo mantem ni. The year began very well, of course, for the service. Every region has its own peculiar problems when it comes to ambulance availability. Ambulance availability has become very, very key in ensuring that we cover up to where we're supposed to reach. In fact, the communities that are hard to reach. And so we began the year with at least 10 ambulances out of 12. And then, as we all know, they are old ambulances. DLFM 106.9. At the stage they are managing. They were commissioned somewhere to 2019, and then we started using them immediately. They were commissioned. The current fleet, as I speak now, for Savannah region, out of 12, we have 5 that are off-road completely. The others that are working, 7, some are not fully in commission, but because we want to make sure our mandate will live up to expectation and complement government efforts so that the ordinary Ghanaian does not suffer for emergencies. So we make sure that when the car can still be managed, either during the day, due to minor faults, we're able to encourage the drivers to manage them, respond to critical emergencies, which we are doing. I said 12. We are 11 stations across the Savannah region with 1 ALS, which is the advanced life support ambulance. Now, that is why we are DLFM 106.9. Reduce it, the fleet reduces. That one is still strong. It's just 2024. So that is what is used to complement the efforts of those that are broken down. Eniya uti ye Mr. Musa Techi ono ana director at the Ghana Ambulance Services eno ewa Savannah Mountain ni. Yantu akasiebo no so ne yemfa ye ne fankyire mu ewo finfi mountain mechire central region. Na awra ho sama ifiri ho no mo eba echirima nipa ba ko ekrabetodwe echirima wahwere ne nkwa ewo basabasa yi bia ema no homene so ewo emebuna hodo a wonom ewo winipa eya sankwa na emebuna kyerese mentanwas kakra na so de ya kyerese emebuna titikuo wewe yafa na wewe yafa ena mentamwasi wei ema no homene so ana no kosia de twamui na eye opepombo so ma yewo me de so aduonunum emfim pimienu ni aduonu ensiamu a ene nipa pina na fa so prepraya na enya semkuma enim de kudie nti a enam so masa basabasa wei etimi esi ya mebunu no etimi tu sa na ma etesa na video wa enam montene so a chese ehu pa ne se emrante wai ekita nkrante ene enyiwan pa esna paso na chese sabe omode kwabrane a ohye betakadi na omode bro ne sa se pew sabe se chese obi a wakonwuram na oyebofo na wahira wansan anasa ne akrante na oto no so wira in fact na no enyanye pam na meka sei anam sa basabasa na koso nti ni papi afaso a wonom eprepra na meka sei wohwa video na etwago na eni enyanye pa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 and afinso Facebook no so ana YouTube no so a video de da so aba obenya bi na wahwem na openipo no gbowura mu ewo winiba oya divisional police commander eye ACP Ibrahim Opoku ejemre ene nsantwefo akasa ene wokyeremu a eye nokre asam ne de yasi ema nipa pi na afaso a wonom eprepra na ACP Ibrahim Opoku ekyeremu a ayade amekasai eposifo ensatimi aka enipa mba moden etusa na maboni a womgusua ebo aposifo hwehwem apa etimi akoso owiniba saa nso na musu nipa pi na mokan bebe na etumi adwane a mekeso mpa omachire kwan na wonom etimi ache wonom namna basabasa ne koso no yenkotie video no mu ene ahodo a etwagu ye mra na ade hye de nkrante etwatwa nipa eburu nipa ewo winiba
Enti minu ya wutie mi awie taw na wote no enya banche ena enye eja nipa de nkrante twadua o eye nipa dua ena kwabrane atam nkrante ede bone paw sa ene yanyan nensem we mo no ena winiba divisional police commander ACP Ibrahim Opoku ede nsem sei ato nsentwerefo anim afa ho enra wi akosi na nwumre mu no nyanante yese basabasa kakra asi ewo nipa kakra bi ntem ewo sanko ha emanse kan twetwe kakra ebem nti etu ho anamo akosi na nwumre no nyame ncha de nipa yehu mo video no anase yebobo mo di no omanfo adarom ene police fo adarom yensaka bi ebinom epra ebinom so hoode nti the police ye hwehwe ne de nyame adom yensaka na esan se ye hwehwe mu no ya na ekọ akiri nti no ye be pese ye ne ye nuanom ye be confirm akire mo se ye no kure ese bibi esi na so ye yafa mu no yakopon adom enya ade a ebro ye so yatimi asom ama enemi no kasa ya asomdue aba unim say investigations there start say ya ekọ akiri nti with at the right time no answers bia na media na ebe hia no ye de be ma ye be pa mo che say CCA there afei na investigations and ashase kra nti it will be unwise say ye be kwa akoka anase b na emomu no ya mama so ate say BBC yakopon adaroma ene police for anamo ye tu ne ntam nti no de na nka sese ebesi no yakopon adom yetimi aso anoma eneme no kasa se woko community no mu a bibia ye bokwa normal activities ekoso nti na kakra ye wokan enti sese de yakopon ya atom emadwebro etimi aba wini ba obia ekọ ne nwuma so eni a wuti ye eye ACP Ibrahim Opoku no ena ye winiba divisional police commander na mani boy yamani boni Roxen amfo adodo afene se bentum no dia mani boy efri finfi mantemu winiba ebesom yen Yentu akase bone so ne yembonre mu ewa santi mantema na ehembe ye eyedunsia ene omohyani nina na ya dia joint national security operation bi atimi akoso ewo honoma eye endo ajada pepombo so ne de toso aduonu nsia ene omabomode atimi ache ya hyenkafo no sanso ana omohyani sanse sika omoje ewo honom no ehunya sa wo so omoje sefa ne ye 10 cedis a ube on so hyenkani ni mate na omoji 15 na omoji 20 cedis eno no ha adwen ewa santimantem ye papa na endo omohye adwumade na se edi freye sofo line edi ko Santa se kwan so ebo omodin atimi direct traffic asa ne be ya kwan so ebetimi ada honom na ya passengers na omoti ahyan ahodo amobo omodi atimi chiwom echema ya ade asa adwumade we omonkoso anomunye momunje sanse ya ade abetimi aboa ye papa wo kwan so na ya ehyan ahodo amoje ye no mode koma Kumasi Metropolitan Assembly for na ya Ivan Bilson deputy Ashanti Regional National Security Officer ono ana ye in charge of operation edituja HM sesa adwumade we enam niam mienu sunti anomutimi ede baaye sane be yom betimi adarate traffic no na ekwan metimi ada honom na hyenkafo nso omojijije first ahodo ensen fata no ometimi acheche wo menu nam sunti anamude sa operation we etimi ede baaye na yade nso omone Metropolitan Assembly for ebe omodin eka ho asem esiginaye se ehyan ahodo na wo so mutimi eje na ya hyenkafo ne so no omutimi echewom na bradi okasebo edu hono mo ne passengers ahodo no etwetwe nkomo no ensem omudi tuja na echema yade omani agiye papa nti sa operation we enkoso asa ne be ye betimi aboa good one anya se maba ne ya na achiri maseja mombla kambia o ma sisi ya how are you from ni say anopa o mu je no ma fe edi free 4 o'clock 3 o'clock o kon o mu to fe ni enti se exercise ya mu ye ye be nyankopon ase se o ba ya to akoso na maye ana ya checking so aban ne ye no eboa kire se abaya ti petro so ebesi sabre kas gade amuji ya na muje ti mamufo ye nkasa asem aban ne ye no eboa kire se abaya ti petro so ebesi sabre kas gade amuji ya na muje ti mamufo ye nkasa asem nti se ebono nsia ana no nan de ko na mutuka esikam dia ade eni ya wuti ye passengers for mo efashan ewa santimantem mo ye Kumasi no mu chema operation e course so ewo honom no manije ho nto mo modian no mo nkosonye
we are yɛnyina we so na yɛnkenka madwenkyerɛ yɛn san so awia ni bi na yɛmfa ensɛmum yɛnkɔ Facebook no so a Nhyiraba Kwadwo Inkum ɔde aba na ɔse DL News papa no sanso na 7 ata wiafe ɔse DL News number 1 Kwadwo ene Adjoa News is equal to wedding. Say when is the fire say when is the fire out going to cease? Jasheshe ndabene tu betwa de bia jasheshe sa no say Ghana ebre pa oh Ghana mpanyimfo great we are fini odi free time community 9 and what de ebaye said antobam e de aba na say aka eye breastfeeding wakasa kire na adwen wa ha no mosa ne ade a sanso na ochre aguna inkum odi aba and I say good afternoon dear family please or here live edi free aguna inkum your news is the best. God bless you all. Yenso so yeda ase me wo fa ase eye ochre aguna inkum yankopon chira opi se wonso awiai matimi no madwen live e wo kase bon so we na Ghana for kase bon ha na me ma kwan na ewia pem to bra kase ayen saso so no yade ne nyina asie kase bo musemufo no ye maize me berantwi ne se mu ede ema yen champion tede ekopi mu e wo Facebook NF yitima kase bo no wonya bi ehwe ye sanse na DJs gibi echenchim afire ne fruma edesum ya wiei akanka fo ye mienu edi ameje so yo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa. Yes, asoma na Adjoa Sik na pamfo ede dia adwumadie no abeseme omu nyina mu enitia adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said ye, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hode bam connection ne mu de wa ba wo di ba de kra wa ba do kra wo di ba de kra ya ka stroke nso